Mwabyumvise twinjiye mu kiganiro makuru mu binyamakuru ikirango cyabibabwiye nkuko bisanzwe muri kumwe nanjye Jean Daniel Sindayigaya. Uri kumwe na Nyirarukundo Xavera. Reka Xavera iki kiganiro tucyanzikiriye ku byanditswe ku Rwanda. Nibyo tucyanzikiye ku byanditswe ku Rwanda ariko by'umwihariko muri iyi nkuru y'imvaho nshya higira iti aricyo ugenzura Goma nayiguhubanje kunkemurira ibibazo niko Perezida Paul Kagame yabwiye abanyamakuru. Umukuru w'igihugu ibi yabigarutseho ejo bundi kuwa kane mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru b'ibitangazamakuru byo mu Rwanda n'ibyo hanze yarwo, aho yababwiye ko igihe cyose ibibazo by'umutekano muke n'akarengane bivugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bitarakemurwa mu mizi, nta cyatuma umujyi wa Goma n'indi mijyi iri mu maboko ya M23 isubizwa. Perezida Kagame yishyize mu mwanya w'abagenzura Goma maze agira ati kijondoniye. Ati mbaye ndi mu bagenzura Goma ukaza ukambwira ngo ukeneye gukoresha Goma, nakubwira nti nta kibazo, ariko hari ibyo ugomba kuzuza, ntabwo wayisubizwa utanyeretse uko unkemurira ibibazo uhereye mu mizi. Yongeyeho ati abantu barwanira uburenganzira bwabo ntawe ukwiye kububima, nta n'ugomba kububakuraho ku ngufu. Perezida Kagame yibukije ko ikibazo cya Goma n'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo atari gishya, ko kimaze imyaka ibarirwa mu binyacumi kidakemuka, maze agira ati iki kibazo cyariho guhera muri 2012 kirongera kiragaruka kandi hari umuryango mpuzamahanga wagombye kuba ushaka igisubizo. Aya mafaranga yose yashyizwemo aba bantu benshi boherejwe kugikemura, ariko abantu barakicwa kandi bagakurwa mu byabo. Yavuze ko benshi bakoresha ikibazo cy'ubutabazi nk'urwitwazo ariko bakirengagiza impamvu muzi yacyo. Ati ntabwo wavuga ikibazo cy'ubutabazi utarebye umuzi w'ikibazo. Abantu bamwe birengagiza impamvu nyirizina kandi hari ikwiye gukemurwa mbere na mbere. Yibukije ko umutekano n'uburenganzira atari impano, ahubwo ko buri wese yakwiye kubiharanira. Ati ntabwo nshobora gusaba umuntu kumpa uburenganzira bwanjye nk'aho ari impuhwe. Twakunze kubwira Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo guhera mu ntangiriro ko niba abayobozi bayo bakeneye amahoro nabo bagomba kuyaha abandi. Niba utampa uburenganzira bwanjye ndarwana kugira ngo mbubone, nta kibazo mbifiteho. Ati nta kibazo mbifiteho. Muri icyo kiganiro n'abanyamakuru kandi Jean Daniel, umukuru w'igihugu Paul Kagame yatangaje ko umuryango wa Juvenal Habyarimana wayoboye u Rwanda kuva mu 1973 kugeza muri Mata 94 wifatanya n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gushyigikira umutwe w'iterabwoba FDLR ugizwe na bamwe bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Yatangaje ko leta y'u Rwanda imaze igihe imenye ko umwe mu bahungu ba Habyarimana n'abandi bari mu buhungiro i Burayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakorana na FDLR bakayitera inkunga. Ati mu bihe bya vuba imyaka cyangwa amezi umwe mu bahungu ba Habyarimana na bamwe mu bahunze babi Burayi no muri Amerika bari muri gahunda ya FDLR kandi bayishakira abarwanyi bayiha amafaranga bashyigikiwe na Perezida wa Kongo Kinshasa ubwe. Perezida Kagame yatangaje ko abo bagiriye ingendo nyinshi i Kinshasa kandi ko leta y'u Rwanda yakurikiranye ibikorwa byabo. Ati ariko kumva abantu bavuga ngo FDLR ni abantu bangaye. Iyo twinubira FDLR aba bajenosideri nta nubwo tubikorera mu muhezo, bongererwa imbaraga n'ubufatanye bagirana na leta ya Kinshasa cyangwa se bamwe mu bayobozi b'i Burayi bayikerensa byeruye. Mu kiganiro aherutse kugirana na radiyo mpuzamahanga y'Abafaransa RFI muri iki cyumweru na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, yavuze ko amahoro arambye atashoboka mu gihe FDLR igihari. Ni ikiganiro yagiranye n'umunyamakuru Christophe Boisbouvier wa radiyo mpuzamahanga y'Abafaransa RFI ubwo yari yitabiriye inama yahuje umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'umuryango umwe bw'Uburayi, inama ya 7 y'iminsi 2 yabereye i Rwanda muri Angola kuwa mbere no kuwa kabiri y'iki cyumweru. Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko umutwe wa FDLR ugizwe hanini n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994 ukiriho kandi ukomeje kubona ubufasha uhabwa na leta ya Kongo, bityo ko amahoro arambye adashobora kuboneka. Yagize ati icyo dusaba nuko umutwe w'iterabwoba FDLR warandurwa burundu nk'uko biteganywa mu masezerano y'amahoro ya Washington. Yagaragaje ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje guseta ibirenge mu gusenya uwo mutwe, ndetse yongeraho ko gusenya FDLR aribyo bizanafungura inzira zo kuvanaho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho. Umunyamakuru Christophe Boisbouvier yabajije Minisitiri Nduhungira ati ibiganiro hagati y'igihugu cyawe na Kongo Kinshasa bigeze he ku bijyanye n'isinywa ry'amasezerano y'amahoro i Washington? Undi ati amasezerano y'amahoro yamaze gusinywa tariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka kandi yasinyiwe i Washington DC, ari naho hakomeje ibiganiro kwishyirwa mu bikorwa ryayo, kandi hari n'intambwe imaze guterwa. Icyakora ikibazo dufite kugeza ubu ni uko igisirikare cya Kongo gikomeje gutandukira mu buryo buhoraho agahenge kemeranyijwe. Umunyamakuru ati icyo buri wese ategereje ubu ni ibiganiro bigomba guhuriza i Washington DC Perezida Paul Kagame na Perezida Tshisekedi. Mbese uguhura kwabo kwaba kuri ryari? Minisitiri Nduhungirehe ati ibyo biganiro bizabaho mu minsi iri imbere.
ariko ikibazo ni uko igisirikare cya Kongo gikomeje kugaba ibitero bihoraho cyifashishije indege z'intambara na za drone, kandi ntibarasa gusa ku birindiro bya AFC M23 ahubwo bararasa no mu nsisiro zituwe n'abakongomani b'abanyamurenge n'ahatuye abakongomani bo mu bwoko bw'abatutsi mu ntara Kivu y'Epfo, ari nako bongera imbwirwaruhame zihembera urwango. Umunyamakuru yongeye kubaza Minisitiri Nduhungirehe atuba icyo abayobozi ba Kongo bavuga, by'umwihariko binyuze mu ijwi ry'umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Kinshasa Patrick Muyaya wanabitangarije RFI mu minsi mike yishize, nuko ngo hazabaho amahoro ya nyayo mu gihe muzaba mwavanyeho ingamba zanyu z'ubwirinzi ku butaka bwa Kongo Kinshasa. Undi ati Patrick Muyaya akwiriye kubanza gusoma amasezerano y'amahoro ya Washington. Nta mahoro ashoboka mu gihe cyose FDLR umutwe w'abajenosideri ugishyigikirwa kandi ugaterwa inkunga na Kinshasa, ndetse ikaba yaranavanze abarwanyi bayo mu gisirikare cya FARDC, izaba itarasenywa burundu nk'uko biteganywa n'amasezerano ya Washington, kandi isenywa rya FDLR niryo rizatanga inzira zo kuvanaho ingamba zacu z'ubwirinzi. Umunyamakuru atari ko n'ubundi abayobozi ba Kongo Kinshasa bavuga ko kwambura intwaro umutwe wa FDLR byatangiye. Minisitiri Nduhungirehe atari ko ibyo twe ntabyo tubona, kereka niba bibera mu yindi si itari iyi. FDLR ntabwo yigeze irandurwa nk'uko byasabwe mu masezerano ya Washington. Murabyibuka ko habayeho itangazo ryasohowe n'igisirikare cya Kongo FARDC gihamagarira abarwanyi ba FDLR kurambika intwaro hasi. Nyuma habayeho itangazo rya FDLR bavugaga ko biteguye kurambika intwaro hasi bakazishyikiriza MONUSCO, ariko Kongo bakomwe mu nkokora na M23. Ndetse nanone vuba aha mwabonye ikiganiro cy'umuvugizi wa FDLR wavuze ko ngo batazarambika intwaro hasi, ko bazarwana mpaka. Muri make FDLR iracyaterwa inkunga na Kinshasa. Rero nta kintu na kimwe cyakorwa mu gihe leta ya Kongo itagize ubushake bwa politiki kuri icyo kibazo cya FDLR duhora tuvuga, kandi n'ubu yashyizwe mu gisirikare cya Kongo. Umunyamakuru wa RFI yongeye kubaza Minisitiri Nduhungirehe ati mbese uko gusenya FDLR birashoboka ko byaba mu byumweru bike mbere ya Noheli? Undi ati simbizi. Hari uko byateganyijwe mu masezerano y'amahoro ni iminsi 90, ariko uko bigaragara birasaba ubushake bwa politiki bwo kurandura FDLR. Hanyuma tuzabireba nyine igihe bizabera n'uburyo bizakorwa, ariko mu gihe nta bushake bwa politiki buhari nta kizakorwa. Umunyamakuru ati mu nama y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'umuryango umwe bw'Uburayi, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo Kinshasa Thérèse Kayikwamba Wagner yasabye uwo muryango umwe bw'Uburayi kwemeza ibihano bishya ku gihugu cyawe cy'u Rwanda. Minisitiri Nduhungirehe ati yego nibyo. Mugenzi wanjye Thérèse Kayikwamba Wagner ibyo yabisabye kuva mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka, kandi ubu urabona ko tugeze mu mpera z'ukwezi kwa 11. Buri gihe abasabira u Rwanda ibihano, kandi ibyo ntibyabujije ko umubano w'u Rwanda n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ukomeza. Ndetse hagati aho n'amasezerano y'amahoro nayo yarasinywe hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Navuga ngo biratangaje uburyo mugenzi wanjye wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo asabira ibihano igihugu basinyanye amasezerano. Nari kumwe nawe tariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu ubwo twashyiraga umukono kuri ayo masezerano. Aho kugira ngo bashyire mu bikorwa ibikubiye muri ayo masezerano, ahubwo bahora basabira u Rwanda ibihano. Ikindi kandi bibaye ari no gusaba ibihano, kuki ahubwo hatabaho kubisabira abo bicisha inzara abaturage b'abanyamurenge n'abo bagaba ibitero ku baturage? Kuki se ibyo bihano nanone bitasabirwa abakorana n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR n'abo birirwa bakwirakwiza imbwirwaruhame z'urwango babinyujije mu mutwe wa Wazalendo bashinze? Muri make ntekereza ko iyo mikino yo kwirirwa basabira u Rwanda ibihano bakwiye kuyireka. Hari amasezerano y'amahoro twasinye, Kongo ikwiye kuyashyira mu bikorwa aho guhora aho bagiye hose basabira ibihano u Rwanda. Minisitiri Nduhungirehe yagiriye inama Kongo Kinshasa gukemura ibibazo ifite by'imiyoborere ikareka guhora isabira u Rwanda ibihano. Jean Daniel Aksavera dusa n'abahindura ingingo, ariko tugarutse ku kiganiro umukuru w'igihugu yagiranye n'abanyamakuru ku wa kane w'iki cyumweru mu gitangazamakuru, igihe banditse ko Perezida Kagame yagarutse ku bijyanye n'insengero zafungiwe kutuzuza ibisabwa. Agira ati iyo bibanjye nta rusengero na rumwe nafungura. Ati iyo bibanjye nta rusengero na rumwe nafungura. Perezida Paul Kagame yagaragaje ko ari gufata umwanzuro ku nsengero zitandukanye zafunzwe mu bihe byashize atakongera kuzifungura, ahubwo ko abantu ngo bashishikarizwa gukora kuko mu nsengero higanjemo ububandi. Ati n'ibyo dukora tubikora kugira ngo abantu nyine naho insengero mu iterambere muri ibi byose twavugaga by'intambara ziri ku isi n'imibereho y'igihugu, insengero zifitemo uruhare ki? Yagaragaje ko ikigaragara cyane ari uko mu nsengero habamo ubujura n'ububandi kurusha ibindi. Ati ki Jean Daniel? Ati nazo ziratanga akazi se? Bariba ariko muba hehe mwebwe? Je ibyo mbona ko ari abantu buzuyemo ububandi gusa. Kurwana n'ababandi bari mu nsengero nabyo nta mpuhwe mbifitiye na busa rwose. Ariko mwebwe abakoroni barabarindagije, namwe murarindagira. Ubu twirijwe tuganira ku bintu by'insengero,
mujye guhinga mworore. Perezida Kagame yavuze ko ibyerekeye gusenga abantu banabikorera kuri telefone cyangwa se bagasengera no mu rugo. Jean Daniel hati gusenga nushaka usengere kuri telefone, aho byaturutse ntuhazi. Insengero zose ahantu ziri, ahubwo nuko dushaka gushyira ibintu mu kuri, ntabwo dushaka guhutaza abantu, naho ubundi hafunzwe nkeya. Umunyamakuru yahise avuga ko hari uturere tumwe dufite insengero nyinshi zifunguye bigatuma hari abava aho batuye bakajyayo, ibintu bikurura umubyigano. Maze Perezida Kagame agira ati, nawe amusubiza agira ati naho tuzazifunge, ahubwo aho ziri tuzazifunga bajye basengera mu rugo rwose. Muri icyo kiganiro n'abanyamakuru kandi umukuru w'igihugu yanagarutse ku ngingo ya serivisi, avuga ko nta muntu ukwiye kwihanganira serivisi mbi, ko ahubwo icyo akwiye gukora mu gihe ahawe serivisi mbi ari ukubivuga akagaragariza ababishinzwe uwabikoze agakurikiranwa. Yagize ati abanyarwanda muri rusange mukwiye kwanga serivisi mbi muhabwa mukayishyurira, ukagenda utanavuze, mukwiye kubyanga rwose. Aho baguhaye serivisi mbi ukwiye kuhavuga wayiguhaye ninde, vuga utahangaha baratanga serivisi mbi, nawe nk'umunyamakuru ukwiye kubatangarika. Yakomeje agira ati ariko aho kubivuga murabiceceka mukabihisha cyangwa mukavuga abo mufitanye amasinde gusa. Hari abo mutavuga cyangwa mukavuga ababoroheye. Mukwiye kubishyira hanze uko bimeze. Inzego za leta zikwiye kubikurikirana, nabo batabikora bafite abagomba kubibabaza. Reka duhindure ingingo. Jean Daniel twerekeza amaso mu kinyamakuru The New Times ku nkuru banditse ivuga ko ba Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na mugenzi we Faustin Archange Touadera wa Repubulika ya Centrafrica baganiriye ku mutekano mbere y'amatora ateganyijwe aho muri Centrafrica mu kwezi gutaha kwa 12. Iyi nkuru yananditsweho n'ibindi binyamakuru hamwe n'ibitangazamakuru birimo Corbeau News, Centrafrique, La Une, Le Canapé, Kigali Today, Imvaho Nshya, Igihe, Jeune Afrique n'ibindi umuratarondora ngo bimarayo Xavera. Bikaba byaranditse ko ibiganiro by'abakuru b'ibihugu byombi byabaye mu mpera z'icyumweru gishize mu ruzinduko rw'iminsi 2 Perezida Faustin Archange Touadera yagiriye mu Rwanda. Perezida Kagame na mugenzi wa Centrafrica Touadera bagiranye ibiganiro byibanze ku bibazo by'umutekano mu matora ateganyijwe muri icyo gihugu cya Centrafrica ku itariki 28 z'ukwezi gutaha kwa 12. Nyuma yo gusoza uruzinduko rwe kandi mu Rwanda, Touadera yanditse ku rukuta rwa X yahoze ari Twitter ko yahuye na mugenzi w'u Rwanda bakagirana ibiganiro byibanze ku gushimangira ubucuti n'ubufatanye by'igihe kirekire hagati y'ibihugu byabo. Yagize ati iki? Ati nahuye na Perezida Paul Kagame tuganira ku mutekano mu matora ateganyijwe tariki 28 Ukuboza no gushyira imbaraga mu bucuti n'imikoranire hagati y'ibihugu byacu. Ubufasha n'ishoramari by'u Rwanda birushaho kwiyongera mu gihugu cyacu cya Centrafrica birashimangira ubufatanye bukomeye dufitanye. Kuri iyo ngingo kandi y'umubano w'u Rwanda n'amahanga, Jean Daniel reka twerekeze noneho mu binyamakuru n'ibitangazamakuru bitandukanye birimo La Une, Tarifa Rwanda n'ibindi, aho byagarutse ku nkuru y'impunzi z'abarundi zirenga 100 zari mu Rwanda zatashye iwabo nyuma y'imyaka 10 zari zimaze mu Rwanda. Izo mpunzi z'abarundi zigera ku 115 ziganjemo izabaga mu nkambi ya Mahama mu karere ka Kirehe kuva muri 2015 zatashye kuwa kabiri w'iki cyumweru zinyuze ku mupaka wa Nemba mu karere ka Bugesera. Abatashye 115 nk'uko wari bavuze barimo abagore 58 n'abana 51 babarirwaga mu miryango 58, harimo abantu 107 babaga mu nkambi ya Mahama n'abandi 8 babaga mu mujyi wa Kigali. Umuyobozi ushinzwe gahunda z'impunzi muri Minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi Karagire Gonzage yavuze ko gucyura izo mpunzi byakozwe hashingiwe ku busabe bwazo. Ati icyemezo cyo gutaha nibo bakifatiye, noneho leta bahunze niyo bakiriye hamwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi bategura uburyo bataha. Ibyo byose hamwe n'ubufasha bahabwa bageze iwabo babiteguye barabihabwa. Bamwe muri izo mpunzi biganjemo abari bafite abana babyariye mu buhungiro bavuze ko nubwo ubuhunzi ari ubuzima bugoye bishimira ko mu Rwanda nta kibazo bahagiriye. Xavera mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye kandi ejo bundi kuwa kane, Perezida Paul Kagame yabajijwe aho umubano w'ibihugu byombi ni ukuvuga u Rwanda n'u Burundi nyine uhagaze uyu munsi nyuma y'uko hashize iminsi mike hari impunzi z'abarundi zari mu Rwanda zitashye, ndetse abasirikare b'abarundi nabo bakitabira inama iherutse guhuriza i Kigali abagaba ingabo zirwanira ku butaka. Perezida Kagame yabasubije iki? Jean Daniel yavuze ko nta kirahinduka mu mubano w'ibihugu byombi kuko imipaka igifunze. Ati imipaka yo iracyameze nk'uko yari imeze, ariko twebwe na mbere ya hose no gufungwa kw'iyo mipaka nta ruhare u Rwanda rubifitemo na ruto. Abarundi nibo bahisemo gufunga imipaka, turababwira ngo aho bazashakira gufungura, twebwe ntabwo twigeze dufunga. Xavera byanditswe ku Rwanda tubihiniriye muri iyi nkuru yo mu Gihe ivuga ko Pastori Ndayizeye uyobora itorero ADPR yavuze ku mabwiriza mashya agenga abaririmbyi akomeje kuri koroza. Pastori Ndayizeye Izayi yagaragaje ko kuyobora icyiciro runaka muri iryo torero rya ADPR ari impano itangwa n'Umwuka Wera, ariko ko binakenera ubumenyi runaka, ari nayo mpamvu hari gusabwa ko ababiyobora bagomba kuba
bararangije ibyiciro runaka by'amashuri yisumbuye. yabigarutseho mu kiganiro kigufi yagiranye n'igitangazamakuru igihe ubwo yagarukaga ku mabwiriza mashya aherutse gushyirwa hanze n'iri torero rya ADEPR agenga korali n'amatsinda y'abaririmbyi n'abahanzi ku giti cyabo. Muri ayo mabwiriza rero harimo ingingo nshya zitandukanye zirimo kuba abagomba kwakirwa muri korali bagomba kuba bazi gusoma no kwandika, kuba batarahamwe n'ibyaha bya jenoside, ingengabitekerezo yayo, ikivangura no guhembera amacakubiri n'ibindi byaha bidasaza. Jean Daniel. Indi ngingo yavuzweho na benshi n'ijyanye n'abagomba kuyobora korali cyangwa itsinda ry'abaririmbyi bo muri ADEPR bagomba kuba nibura bararangije amashuri 6 yisumbuye kuri perezida na visi perezida, mu gihe abandi bagize komite bagomba kuba bararangije nibura amashuri 3 yisumbuye. Xavier iyo ni korali muri ADEPR yakomeje agira ati iki ntabwo ari ikibazo ahubwo ni igisubizo cyo kumenya ngo ni ubuhe bushobozi umuntu yakabaye afite ngo abashe kuyobora n'abandi bantu. Mu byo asabwa harimo umuhamagaro n'ubumenyi butandukanye, ariko akwiye kuba afite n'ayo mashuri nk'umuntu ugiye kuyobora abandi. Pastori Isayi Ndayizeye yakomeje agira ati kuyobora ni impano y'umwuka wera, ariko ntabwo bikuraho ko bikenera n'ubumenyi. Uriya muntu ni umuyobozi ukoresha inama, utanga raporo, ibyo rero ntabwo bikorerwa mu mwuka, bikenera n'ubundi bumenyi bufasha wa muntu. Buriya abantu bakwiye kumva umuhamagaro mu buryo bwuzuye. Ntabwo bivuga ko dukeneye amashuri gusa, hari wa muhamagaro kwa kuzura umwuka wera, ariko hari n'ubumenyi bukenewe. Turacyari mu kiganiro makuru cy'mu binyamakuru twerekeza hanze y'u Rwanda. Xavera, duhere kuri iyi nkuru ivuga ko imiryango itandukanye yamaganye kudeta ya gisirikare yabaye muri Guinea Bissau ikavanaho ubutegetsi bwa perezida Umaro Sissoco Embalo wari uburiho guhera muri 2020. Ingabo z'igihugu zafashe ubutegetsi nyuma y'iminsi 3 gusa habaye amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite, ariko nanone haburaga umunsi umwe ngo ibyayavuyemo bya burundu bitangazwe. Nibyo ni inkuru yasamiwe hejuru n'ibinyamakuru hamwe n'ibitangazamakuru bitandukanye birimo Jeune Afrique, African News, The Guardian, Deutsche Welle, France 24, Reuters n'ibindi byo hirya no hino ku isi umuntu atarondora ngo abimareyo, aho byanditse ko abasirikari bakimara gufata ubutegetsi batangaje ko bahagaritse ibirebana n'amatora ndetse ko banafunze n'imipaka yose y'igihugu, iyo ku butaka n'iyo mu kirere. Byabanje kuvugwa ko perezida Sissoco Embalo yatawe muri yombi ndetse na nyir'ubwite arabyemerera rwose, bamufungana hamwe n'umugaba mukuru w'ingabo, umwungiriza we na minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu. Jean Daniel. Banataye muri yombi kandi umunyapolitiki Fernando Dias da Costa wari muri 11 bahatanye na Sissoco Embalo mu matora y'umukuru w'igihugu, akaba yarigambaga intsinzi kimwe na perezida Embalo. Nyuma y'umunsi umwe habaye kudeta, byaje kugenda biterero. Abo basirikare batangaje ko hagiyeho inzibacyuho y'amezi 12, mbese umwaka umwe, banahita bimika General Horta Ntamu wari usanzwe ari umugaba w'ingabo za Guinea Bissau zirwanira ku butaka ngo abe perezida w'inzibacyuho n'umugaba w'ikirenga w'ingabo. Hashize amasaha make arahiye, guverinoma ya Senegal yatangaje ko Umaro Sissoco Embalo yageze muri icyo gihugu hari mu ndege yakodesherejwe n'umuryango CEDEAO uharanira ubukungu bwa Afurika y'Uburengerazuba. Perezida wa Senegal Bassirou Diomaye Faye n'abandi bakuru b'ibihugu binyamuryango bya CEDEAO bamaganye iyo kudeta yo muri Guinea Bissau, bavuga ko bagiye kohereza itsinda rito ry'ubuhuza. Uretse CEDEAO, abandi bamaganye iyo kudeta barimo umuryango w'abibumbye n'Afurika yunze ubumwe. Kuva mu 1974 yabona ubwigenge, Guinea Bissau yabayemo kudeta enye zaciyemo, mbese zakunze, n'izindi nyinshi zagiye zipfuba. Jean Daniel, iyo kwa gatatu ije yiyongera ku zindi nyinshi zabaye guhera muri 2020 muri Afurika y'Uburengerazuba, by'umwihariko mu bihugu bya Mali, Burkina Faso, Guinea Conakry ndetse na Niger. Xavera, twerekeza i Rwanda muri Angola, aho muri iki cyumweru harangiye inama ya 7 ihuza abakuru b'ibihugu na guverinoma bigize umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Ni inama ya gatatu yari ibereye muri Afurika nyuma y'iya mbere yabereye i Cairo mu Misiri hari mu mwaka 2000, n'iya kabiri yabereye i Abidjan muri Cote d'Ivoire hari muri 2017, nk'uko byagarutsweho n'ibinyamakuru hamwe n'ibitangazamakuru bitandukanye birimo Le Courrier International, Jeune Afrique, RFI, African News, News 24, The Herald ndetse n'ibindi. Iyi nama y'u Rwanda yahuriranye n'imyaka 25 yari yuzuye impande zombi zifitanye umubano w'ubufatanye. Gusa byinshi mu binyamakuru n'ibitangazamakuru byanditse ko nta tangazo rikomeye ryasoje iyo nama, nubwo abayihuriyemo biyemeje kuzakora byinshi. Iyo miryango yombi Jean Daniel yishimiye ubufatanye budasanzwe buyiranga, yiyemeza gushyigikira byimaze y'ubufatanye bw'ibihugu byinshi mu gushakisha amahoro n'umutekano, gushyira imbaraga mu bucuruzi, kubaka ubufatanye mu by'amabuye ateye amabengeza ubashakwa n'isi yose kubera ikoranabuhanga, no gufatanya kurwanya abimukira barwihishwa, mbese badakurikije amategeko, ariko nanone bakoroshya urujya n'uruza hagati y'abaturage b'Afurika n'abanyaburayi. Muri make, iyi nama y'u Rwanda yiyemeje gushyigikira byimazeyo ubufatanye bushingiye ku ndangagaciro
ndangagaciro zisangiwe na bose. Yanaganiriwemo kandi n'ibindi bibazo birimo ubusumbane n'iterambere. Reka ibyo tubireke tujye muri Afurika y'Epfo, aho perezida w'iki gihugu Cyril Ramaphosa yahaye urw'amenyo mugenzi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, wavuze ko Afurika y'Epfo ikumiriwe mu nama hitaha ya G20, itsinda rigizwe n'ibihugu bya mbere bikize mu isi, ikazabera ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa Miami wo muri leta ya Florida. Nk'uko byanditswe na Daily Maverick, Eyewitness News, The Africa Report na Global Times, Ramaphosa yabwiye Trump ko nk'umunyamuryango wa G20 Afurika y'Epfo idakeneye ubutumire uko aribwo bwose mu bikorwa byateguwe n'iryo tsinda ry'ibyo bihugu 20 bya mbere bikize ku isi. Ngo ibyavuzwe na Trump ni igitutsi gikomeye kuri Afurika y'Epfo no ku muryango wose wa G20. Trump yatangaje ibyo gukumira Afurika y'Epfo mu nama itaha y'abakuru b'ibihugu n'abaza guverinoma nyuma y'aho mu cyumweru gishize Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitagaragaye mu nama nk'iyo yabereye Johannesburg muri Afurika y'Epfo, ari nayo ya mbere yari ibereye ku mugabane wa Afurika kuva uyu muryango washingwa mu 1999. Afurika y'Epfo nicyo gihugu kimwe rukumbi cya Afurika kiburimo cyangwa se kiwubarizwamo kuva muri 2010. Gusa umuryango wa Afurika yunze ubumwe wakiriwemo nk'umunyamuryango uhoraho wa 21 muri 2023. Icyo gihe winjiriye mu Buhinde ahari habereye inama ya G20. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zanze kwitabira iyo nama yo muri Afurika y'Epfo, nyamara nizo zayikoreye mu ngata mu kuyobora perezidanse ya G20 mu gihe cy'umwaka umwe. Ku birebana n'ihererekanyabubasha, Afurika y'Epfo yanze ubusabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bw'uko ryahari kubera muri ambasade yazo aho muri Afurika y'Epfo, ryaje ahubwo gukorerwa muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Afurika y'Epfo nyuma y'iyo nama y'iminsi 2 yarangiye ku cyumweru gishize. Umubano w'ibihugu byombi ariko n'ubundi umaze iminsi utameze neza Jean Donier kuva Trump yasubira ku butegetsi mu kwezi kwa mbere uyu mwaka. Ubutegetsi bwe bwakunze gushinja Afurika y'Epfo kurwanya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera politiki y'ububanyi n'amahanga, aho hashyize imbere igihugu cye kuruta gufatanya n'ibindi bihugu byinshi. Trump yanashinje guverinoma ya Afurika y'Epfo gutoteza no kwica abafrikaneri aribo bazungu bo muri icyo gihugu cya Afurika y'Epfo batunze ibikingi binini bakoreraho ubuhinzi n'ubworozi. Kuri miliyoni 65 z'abaturage ba Afurika y'Epfo, abazungu barenga 7% by'abaturage bose, ariko muri 2017 nabo bari bafite 72% by'ubutaka bwera. Gusa ibyo byo kubibasira Perezida Ramaphosa yabihakaniye mu maso ya Trump ubwo mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka bagiranaga ibiganiro muri White House cyangwa Maison Blanche, ni perezidansi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo Trump yabirenzeho atangira gushishikariza abazungu b'abafrikaneri guhungira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. N'ubu igitotsi kiracyari mu bana w'ibihugu byombi. Umuryango w'abibumbye wo wabinyuze mu ishami ryawo ryita ku bana UNICEF uratabariza abana barenga miliyoni 400 uvuga ko baba mu bukene hirya no hino ku isi. Iyo muri Africa News na UN News igakomeza ivuga ko raporo nshya ya UNICEF yiswe guca ubukene mu bana igaragaza ko aba bana bari mu buzima bubi bitewe n'inkunga z'amahanga zabaye nke n'izindi zatangwaga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zarahagaritswe ku butegetsi bushya bwa Trump. Indi nyirabayazana w'imibereho mibi y'abana ni ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe, aho zibangamira ibyo kubagezaho serivisi z'ingenzi ku buzima bwabo. UNICEF kavuga ko umwe mu bana 5 mu bihugu bikennye, ni ukuvuga abana miliyoni 417 ku isi batabona izo serivisi zifatiye runini ubuzima, iterambere n'imibereho myiza yabo. Iyo raporo yasohowe ku munsi mpuzamahanga w'umwana uba buri tariki 20 Ugushyingo, yakorewe ku makuru yakusanyijwe mu bihugu 130 birimo ibikennye n'ibiringaniye mu bukungu. Hasesengurwaga ubukene bw'abana hashingiwe ku ngingo 6 zirimo izihe Xavera? Zirimo uburezi, ubuzima, icumbi, imirire, isuku n'amazi. Jean Donier, isesengura rikaba ryaragaragaje ko abana miliyoni 118 batagerwaho n'izo serivisi 3 cyangwa se zirenga, mu gihe miliyoni 17 batabona izo serivisi nke cyangwa se zirenga muri izo 6 zagenzuwe. Abana benshi ba mu bukene bari mu bihugu byo muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara no muri Aziya y'Amajyepfo. Tukivuga kuri UNICEF, iri shami rya Loni ryita ku bana ririshimira ko ryagiranye amasezerano n'ihuriro mpuzamahanga mu by'inkingo Gavi agamije kugabanya ikiguzi cy'urukingo rwa malaria rwo mu bwoko bwa R21 Matrix M. Intego niyo kurushaho kurinda abana kurwara malaria, imwe mu ndwara zihitana abantu benshi ku isi ya rurema, nk'uko byanditswe na Le Monde, BBC News Africa, News 24, Africa News, RFI ndetse na France 24. Aya masezerano ya Gavi na UNICEF ngo azafasha kuzigama miliyoni 90 z'amadolari zikazagurwamo doze
doze zisaga miliyoni 30 z'inkingo z'inyongera. Ibi ngo bizatuma ku isi hakingirwa malariya abana bagera kuri miliyoni 7 mu myaka 5 iri imbere. Mu gihe kigera ku mwaka igiciro cy'urukingo rwa malariya ku bana kizagabanuka kugera ku madolari hafi 3 kuri doze imwe. Kugeza ubu Gavi vuga yuko yamaze kugeza miliyoni 40 za doze y'uru rukingo mu bihugu 24 bya Afurika, ahaboneka abarenga 70% by'abana bitabwaho mu buvuzi bwa malariya ku isi. Iyi nkuru igasoza igaragaza ubukana bwa malariya ku isi nkaho muri 2023 habonetse abarwayi miliyoni 263 hapfamo ibihumbi 597, hafi 95% by'izo mfu n'iz'abana batarageza ku myaka 5 y'amavuko bo muri Afurika, aho bikigoranye gukumira malariya no kuyivura. Reka duhindure ingingo dukomereza iki kiganiro muri BBC News Africa na The Africa Report, aho bivuga yuko intambara y'amagambo hagati ya Ethiopia na Eritrea ikomeje kongera ubwoba bw'uko hashobora kwaduka intambara yeruye hagati y'ibyo bihugu byombi byo mu gace kazwi nk'ihembe rya Afurika. Iby'umwuka mubi byasembuwe n'imvugo za guverinoma ya Ethiopia yobowe na Minisitiri w'Intebe Dr. Abiy Ahmed udahwema kugaragaza ko igihugu cye gishaka ubuhumekero ku nyanja itukura kinyuze muri Eritrea yakizibiye amayira mu 1993 ubwo yigengaga nyuma yo kwiyomora kuri Ethiopia. Muri 2023 Jean Daniel Rurabyibuka nibwo Dr. Abiy Ahmed yanatangaje bwa mbere ko gukora ku nyanja kwa Ethiopia biri mu byihutirwa kandi by'ingenzi kuri icyo gihugu cya kabiri mu guturwa cyane muri Afurika. Ubu Ethiopia ituwe n'abaturage miliyoni 135, ikurikiye Nigeria ya mbere na miliyoni saga 230 z'abaturage. Icyo gihe Eritrea yabiteye utwatsi ivuga ko niyo yateka ibuye rigashya itazabigeraho. Umubano w'ibi bihugu byombi wakunze kurangwamo agatotsi. Nyuma y'intambara y'ubwigenge yamaze imyaka 30 kuva itangiye mu 1961, Eritrea yiyomoye kuri Ethiopia muri 1993, yahise rero yiharira inkombe zireshya na kilometero 1350 ku nyanja itukura. Mutubwo nyuma byaje kugenda gute? Nyuma ibi bihugu byombi byaje kurwana bipfa umupaka, aho muri iyi ntambara yamaze imyaka 5 hapfuye abantu barenga ibihumbi 100. Tariki ya mbere mu kwezi kwa 9 uyu mwaka, Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia yavuze ko ikosa rikomeye igihugu cye cyakoze ari ryo gutakaza gukora ku nyanja itukura, kandi ngo iryo niryo rigomba gukosorwa uko byagenda kose. Ni mu gihe we n'umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu Mareshali Birhanu Jula batangaje ku mugaragaro ko ku bibi na bwiza icyambo cya Sabo mu majyepfo ya Eritrea ari icyabo. Ni icyambo kiri ku birometero 60 uvuye ku mpaka wa Eritrea na Ethiopia. Na ambasaderi wa Ethiopia muri Kenya Retired General Bacha Debele yabishimangiye avuga ko icyambo cya Sabo ariko bukire bwa Ethiopia kandi ko igomba kugisubirana ku ngufu. Bose bavuga yuko miliyoni zirenga 130 z'abanya-Ethiopia kuri ubu mu myaka 25 bazaba babaye miliyoni 200, ngo ntibizashoboka rero ko inyungu zabo zipfukiranwa na miliyoni 2 z'abaturage ba Eritrea. Mu magambo make, umuvugizi wa Eritrea yavuze ko byaba ari ukwigerezaho mu gushaka kwisubiza ubutaka Ethiopia yatakaje mu myaka 40 ishize. Aha, none ubwo bizarangira bite? Reka duhindure ingingo tubasomere n'iyi nkuru ivuga ko umushumba wa Kiliziya Gatolika mu Papa Leo wa 14 kuva ejo bundi kuwa 4 hari uruzinduko rwe rwa mbere mu mahanga kuva yatorwa mu kwezi kwa 5 uyu mwaka, aho yasimbuye nyakwigendera Papa Francis. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru bya La Croix, Vatican News, RFI, Le Monde na L'Osservatore Romano byanditse ko uruzinduko rwe Papa Leo wa 14 yarutangiriye muri Turukiya, aho akihagera yakiriwe na perezida w'iki gihugu Recep Tayyip Erdogan mu murwa mukuru Ankara. Ejo kuwa 5 Papa Leo wa 14 yagiye mu gace ka Iznik ni mu burengerazuba bwa Turukiya, ahizihijwe isabukuru y'imyaka 1700 ishize hateranye konsile ariyo nama nkuru ya Kiliziya yabereye ahitwa Nice, yaje gufatirwamo ibyemezo bikomeye bikakaye byashingiweho mu gukomeza ubukristo. Muri Turukiya ya none ituwe na miliyoni hafi 86 z'abaturage higanje abo mu idini ya Islamu, naho abakristo bo muri icyo gihugu bangana na 0.1% by'abo baturage, mbese munsi y'ibihumbi 100. Nubwo ari bake, Papa Leo wa 14 yabasuye kugira ngo abagaragarize ko ari abagaciro muri uru ruzinduko rwe rugamije ubumwe bw'abakristo no kwimakaza ibiganiro hagati y'amadini atandukanye. Uruzinduko rwa Papa Leo wa 14 muri Turukiya ruzamara iminsi 4, akazahahaguruka ku munsi w'ejo ku cyumweru ajya muri Libani, aho azasoza naho uruzinduko ku itariki 2 z'ukwezi gutaha kwa 12 cyangwa se kukuboza. Gusura Turukiya ariko byari kuri gahunda yateganywaga na Papa Francis wamubanjirije, gusa yaje kwitaba Imana atarabisohoza.
Leo wa 14 abaye papa wa gatanu ugiye muri Turukiye hafatwa mu mateka nk'ingobyi y'ubukristo. Abamubanjirije ni Papa Paulo wa gatandatu mu 1967, Yohani Paulo wa kabiri mu 1979, Benedicto wa 16 muri 2006 na Francis muri 2014. Reka twerekeze ku musozo w'ikiganiro dusoze dute Jean Donier. Dusoreze muri iyi nkuru idasanzwe yabereye mu gihugu cya Thailand ku mugabane wa Aziya, aho umugore w'imyaka 65 yazukiye mu isanduku y'abapfuye habura gato ngo umurambo we utwikwe. Agatangaza kawa mugani w'umunyarwanda yatunguye abatari bakeya barimo n'abo mu muryango we, abaganga n'abiteguraga kohereza isanduku mu rutwikiro rw'imirambo. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru byo hirya no hino ku isi nka The Guardian, The Independent, Ero News, Africa News, Global News, CBS News, AP News na BBC byanditse ko uwo mugore yitwa Chontirot. Iby'urupfu rwe rero byabereye mu rugo rwe ruherereye mu majyaruguru ya Thailand mu rukerera rwo ku cyumweru gishize. Musaza we yavuze ko yamaze iminsi 2 adahumeka mu gitanda yari amazimo imyaka 2 arwariyemo. Nyuma yo gukeka ko yaciye burundu, umuryango we wamushyize mu isanduku y'abapfuye bafata urugendo rw'ibirometero 360 bagenze mu masaha 4 rubageza ku rusengero rw'abo mu idini ry'ababudiste mu nkengero z'umurwa mukuru Bangkok. Aho niho hakorerwa umuhango wo gutwika no gushyingura abakene ku buntu. Kuwa mbere iki cyumweru Jean Donier mu gihe biteguraga kumutwika kubera ko hariya nyine mu migenzo yabo umurambo w'umuntu wapfuye bawutwika, uwo mugore yatangiye kunyeganyega mu isanduku maze azukira imbere y'imbaga yari yahurujwe no kumusezeraho bwa nyuma. Yahise yihutanwa ku bitaro maze abaganga bahamya ko n'ubundi atari yigeze ashyiramo umwuka, ahubwo ko igipimo cy'isukari yo mu mubiri we cyagabanutse cyane. Iby'umuryango we witeranyije nuko yapfuye. Ikindi gitangaje ngo na nyuma yo kwizera ko umutima we waciye ngo ntibigeze bamukorera ibizamini bihamya ko yanogotse koko. Nahise bari kubikorera mu rugo iwe ko ariho yapfiriye. Umuyobozi w'urwo rusengero rw'ababudiste yavuze ko bazamwishyurira amafaranga yose yo kwivuza. Ngibyo rero ibyo mujya mwumva ngo nakayagarukiye ku mwobo w'urupfu. Dibyo n'uyu nawe yagarukiye ku mwobo w'itwikiro ry'abapfuye. Ni nuko twanzuye turabashimiye cyane kuba mwabanye natwe muri iki kiganiro. Ni nacyo cyanyuma muri uku kwezi kwa 11. Reka tuzasubire mu kwezi gutaha kwa 12. Jean Donier wakoze cyane. Wakoze cyane nawe Xavera. Weekend nziza kuri mwese.